Esetong pertapan sekasebut Gunung Sukendro. Odi setong pertapa seajo juluk Resi Gutomo. Resi Gutomo kabileng katoronan Betara Moyo. Yang dewasana ngagungi potra dua Prabu Heria sareng Resi Wisanggeni. Prabu Heria ngagungi potra dua antara epon Prabu Kartowiryo Nalindro Nagara Maespati sekapeng dua epon Resi Gutomo seajelena kita pabrata Gunung Sukendro. Resi Gutomo tong setonga pertapa sakte mandraguna. Onapa kakarep pasti teka hajat ben ngauni ngisak belum berdekat tetien. Karep alamar bangsa widodari sekasebut Dewi Windrati Betara Guru ngabuleki dek Resi Gutomo. Akhirnya parkabinan sareng widodari Retno Windrati. Dewi Retno Windrati taat ben abekte dek rakaipon nanging sampeng keataatan juga ngagungi tengka serong sarengan Betara Suryo sampai paringi tante pangisto engkika dinto cupu mani astogino. Akhir epon cupu mani astogino seakiba malapetaka ancor epon keluarga Resi Gutomo Gunung Sukendro. Ngereng para pamirsa toro jejer beentunging sebekal kaator satrosepon selamat miarsa aki. Cahyo mancur dari temur alam tera amat aeng apun samitoron amat dengi dek saantero jeket alam sepe tetirame rame. Kauladen aringan cek gunung tak sapunapa abit compet mongking berek nanda kibet tona malam nalikana bekto malam tebe kabingungan satuju umat lantaran ampun tak kasamaran narima amacem bebentun rismur bing ceket amacem mangken bebentun sinang kode ka umat dalam ceket tak kasamaran lendu nalibiti rajena kuntor ngageruduk kelap ngatapur telepon tadek ke peke di lempar tobeten satuju umat anyo ondek jalan selamat anyo ondek jalan kasampurnaan melepon sampune katarimapan punapan parnyo onan umat dalam jagat oning-oning medel ari mongking temur nira edek santoro jagat sampuna padeng lebih-lebih padeng pertapan Gunung Sukendro sekak dimamangken pertapan Gunung Sukendro silakan ekuasai asrengan Resi Gutomo ngagungi potra telok Retno Anjani Raden Subali Raden Sugriwo kauladen mangken neng eluar pasanggrahan Gunung Sukendro Raden Subali Raden Sugriwo satretan sebekal mangki kabulepon elora Semar nolo garing serengan bagung. Ada Kak Garing, ayo.
Nyaman ngontal lagi. Nyaman ngetek wan ya wes oke. Akhir nyok nih kok. Kak. Nyaman. Hei, Nyaman. nyaman ngipar wana. Hei, Ay, apa? hei. Hei. Angin nih kok. Angin. Ngicik ringan nengilor pasang gerahan. Iya bener. Angin borot. Iya. Alham ketemu bentiga. Sih, alhamdulillah ra gua colok ma alhamdulillah. Oke. Iya. Kak Gareng, Apa? Romo Semar tak ngombor kan. Ada kian me tasaren kira namanya. Ngunta ngarabet Ratin Subali Bun Sugriwo. Iya. Nggak niko gelu. Iya. Pengguna bula gelak pon tak bersianan nengi dia. Iya ada apa? Masalahnya niko bula kan repot sanonto. Iya. Repot tak abe niko kan kayangan bula panggil ano diwa. Si diwa colok. Nape? Dewa ra gua sih diwa. Oke. Kaparlon tak kira tahu tiga. Gua tak tahu kok. Bo, kaparlon na gurua. Iya. Diwa arkama bula. Si diwa lah cana buat narala diwa arkama. Ujar, no nape? Ano di studio ki kayangan ni. Si, mbak, nah, mak puru nemu mbak, nanggo studio kayangan. Bang, oke. Iya. Bula latihan lagu nawon. Si lagu apa Ba, nengak nih kau tiga tak kira ngiding dan. Wah, mulai kau tangi ding cira-cira na lagu na mbak, nah. Lagu na marani kau monta kalero nih kau kibo Jamal Mircat lamba. Ih, ngomong lopot. Nape? Jamal Mirdad kok Mircat. Bang, ki Mirdat kan tak pati Mircat ten. Mbak, nala nemu boy. Oke. Iyo. Kurang nggak niko. Burung malakun. Malam minggu, malam yang panjang. Malam Senin, acuel ranjang. Baba, majul ranjang. Seninan gulaku tak nemu. Bula pun para pak Senin tak nyetor sakale. Mangka nambu antar keseninan-seninan, mbak. Marah rahasia bener boy. Iya, jaringan tak tanga yen tare kabung kone. Iya mun bola na jaring nyari na sabar wah. Ker ngampranon to. Mbak, na ambura korangi mun bisa. Terusan nang niko. Beremah. Singkat kata, singkat cerita. Tandi odol yosoe beta. Baba. Anape? Salah jeria. Yosona nape? Buni marah jeria, saya bener marah ria. Ba yosona nape? Boy, saya odol biasaan roh. Wah, bula tak cudu mun kau odol. Iya. Tapi mun kabetan apa bersewu lah. Mbak, naira. Buni marah jeria. Mana sih bener? Saya bener marah ria ya. Mun ka kota melia kulot. Tembeng bota nyamanan celot. Iya, cuma beletang nabi nonto. Tak laten kok kau na. Iya, tak tero mele kadung dung. Oke. Mele cindul bedai tobung. Pas. Mon tak tero ala kia bagung mata namun tulabu jelabutung. Ayo mak ten betul nanti kan. Ijan betul. Aduh sapa melia pereng. Pereng geding aduh tak epelkok. Aduh sapa alakia kakak gareng. Oreng ngatengging kale mong ngacelo. Males kan ria mbak. Carmet setong-setong won. Mbak naira. Ani kok tak cocok ka diwa ula tan. Tak cocok apa? Nyari sih cocok. Bikan mon lagu lain gi.
Iya, nyari lagu si mapa. Oh beda, bapan. Saya kemah. Bung alam lambek. Oh iya iya iya. Kurang nggak niko. Kalau paeng lah. Tak tahu ngiding. Tak ngedi. Ada niko. Rumah. Ada dukun embah. Iya. Nah be. Kancangan tangga lopot. Bermain no. Saya tepak. Ada mbak dukun. Uta songsang. Abolik. Iya, mek tero itu gil republik. Ada badukun sedang ngobatin pasiennya. Bagus. Ampura lu colok. Berem aja no. Iya. Apa nih ngakak tak kerja di lapangan rabon? Boni kok kan sebiasa nih kok. Oh iya si pandok wak kakak. Oh korang nol ke. Orang lorga boleh. Ada badukun sedang ngobatin pasiennya. Bagus. Ampura lu colok. Ma emo tiga. Mama saya beci engkau awan. Cak na korang pandok. Bayi ya tila lancong sa lapangan, tila pandok badan saya tak ada cilan. Oh biasa. Biasa wak. Ada badukun Beci orang kok. sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Keneng santet balik. Sambil komat kamit mbak dukun macam bantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Wah! Ya, carmet gula tiga. Beci engkau kambah dukun dia. Dia tompes semua nanti. Aku dari nyembur takar ngalembek rajobaan marah radeng sedeng. Carmet mulai gila tak nemu cocok nonton. Takar raup muat ya takar. Apa ngak bah. Ngantosan no. Ngantos Ratin. Iya. Nih kok masih ngomber. Ben siapa nih kok? Romo, Iya. Ratin Subali, Ratin Sugriwo. Iya. Antos dintowi. Yuk. Semar, non engkih Ratin, apa boleh bean gareng, Engki kiri. jugen bagung, engkihin, ongguna de iya, engkok makompol bean, jugen alek Sugriwo, maksudan moni bean Semar ben anak-anakan, engkih Ratin, tade lain kok rebede rempek rahasia, neng eluar pasanggerahan Gunung Sukendro dina. Kira-kira apa rembegan pun apa, corakna rembek cek parlona jin. Mongpong garing bodo, bagung cuken. Iya, mayu edingaki. Garing, Kento ti. songkuna de iya. Engki. Engkau Arya Pikir sangat tersinggung. Maksudnya pun katipun apa ti? Karan engkau ngiding kabar dari setong santre sebede ngidina. Engki. Kanjeng Rama Resi Gutomo Arya sangat korang keadilan dek kasengkok ben Sugriwo. Mak katiga dinto pamangke pun panjenengan. Pon apa sih tadi maksudnya pon ti? Buktena Engki. Ramaria abri setong pusaka. Engki. Setong bereng ani sekasebut cupu manik astogino. Engki lho rasti. Hatta bereng jeria mon eteku sapa abui. Apa seeka karep Arya bekal katek kagaring. Oh engki lho rasti. Marepon katipun apa kento? Edelem pamangke pun panjenengan ti? Ia sejelas engkok kalaben Sugriwo sangat tersinggung. Engki. Arapa pada anak Kanjeng Rama mak korang kaadilenna korang nisra dek kasengkok ben Sugriwo kunco mak kaempuk Retno Anjani seebri icimat jeria gareng. Mangke dimendin.
cangkolang pamator dan kula dak panjenengan. Lha kula ngerati. Jimat kento mungkin kento lakar beni takdir kang kuwi kento etoro nagi dak panjenengan. Saya kena kento etoro nagi dak tretanipun panjenengan saya tretan bini. Lho, mungkin kento pun apa iki? Gusti kento ampun ngauningi cek lakar jimat kento kagungan setong oring bini mungkin din. Gareng Eki. engkok nyambung debuna kakang Subali. Eki. Mone pikir ya bener ocaan been. Tapi kamasdian aja de pada anak. Arya kon kotu pada pakompol. Eki. Teti engkok ben kakang Subali tak endik pikiran setampuruan ate. Monde iya sejelas engkok ben kakang Subali. Arya sejelas ebite eki kelaben Kanjeng Rama. Milana din. Cangkolang boten kula tormator ka panjenengan. Dadi leres dari dewuna panjenengan ki gelek kento panjenengan merupakan tersinggung dalam pamikiranipun panjenengan. Margana noragina jimat kento tak saregep sareng panjenengan sataretanan. Dadi kento mungkin sedadi masalah dek panjenengan Raden. Iya, milanang kok iya cek kelaben kakang Subali dek. Iya mungkin nggak jiri atau jon kok pada bentretan. Semar, Eki Raden, Subali, mayuk lebih bagus saberina. Sia kompol rekapi pada nyakseni, engkok bekal ngadep dek Kanjeng Rama. Pasanggerahan bisa. Oh Eki, dan gula coma. Sabut tesrosoroh kelaben gareng, buduk dan kula juken bagong, ngiring. Dan kula tetep nyakseni minangka saksi utama panjenengan mator. Dek Guste otabede Resi Gutomo kan iya Reng. Gila Ras Romo. Iya Semar, mayuk lek Sugriwo mangkat nemoni Kanjeng Rama, kanggo nuntut keadilan dek Kanjeng Rama. Matur iki nyarap bediereng kakang. Mayu lek dong. Mada, yuk medek tiga. Duna petika se epek kere kak gareng ropana korang sempurna bule kak gareng made panyetong pekirana nyaksenana Ratin Subali. Gareng mak on laonan gareng ngadep bedek Kanjeng Rama ayo kita retin aduh apa sengkok pitena ben ka empuk se Retno Anjani cek palangan kok ben alek Sugriwo papite mak papite tak ekatunging kabedana epon Raden Subali Sugriwo sebekal nuntut keadilan dek ring sepo epon ampun elang pantengan luar pasanggerahan Gunung Sukendro kauladen mangkene pasanggerahan Resi Gutomo ring sepo epon Retno Anjani Raden Subali Raden Sugriwo dalam pikir acorak songkan panggelian sementang langka mangken bede pasanggerahan Retno Anjani
Subali kelaben Sugriwo. Engko onggunana pikir rekong siang ari malam mikir beun sikatelo. Otamana beun anjani. Eko caagi nak kanak bebini. Umur lah cukup. Artena kaangku ngepel keluarga lajek patutkan. Malang kok ben ebunana cek terona ngabeso jejer beun. Ben selake saengkeuna beun bodo oreng se alamar. Mun pas beun andi katurunan bermaabungan nangkok ben ebuna ngemben kompol. Tantoh rama bungana. Tapi sampai satiana rizkina beun ki jauh. Artinya kita ada orang alamar, kita ada orang nakuk. Iya bing, seko besamu kebelesena. Mun beun rizkina ki jauh mau kecepet epa semaa. Mun ki bede atas kayangan mau kecepet epa turun di alam jagat. Retno anjani ngger. Mun bede kamar kapotren marang ngadep rama bude parempegena. Mator yang kirama mangken dimenten kula pedhi ngadep dak panjenengan ngaturake sempesongkem kula rama. Yanto sabing Bede pon apa kabar tuan rama, bede pon apa parempegen. Nyara kaula paringi kabar rama, maksialat kaula rama. Ngatorakia sempebekte rama, du rama kaula, rama kaula. Non rama ngaturake sempesongkem ten kula. Kenapa kaparduanipun panjenengan rama? iya bing. Onggunana engkok pun cuma berpikir, rekong pikir mikir beun. Umur lah cukup tapi sampai satia. Arya beun ki belum a keluarga. Ko betira rama nak takut bede ocaan ko andi anak nang geru. Mon pas nang geru bermaamalona dek karakyat. Jiria nak seka berengkok. Padahal beun lah cukup umur nger. Astaga, engki rama tikal nyara panjenengan nyoon kasaberen. Bab sateja papasten serengan rizki, sateja sing ngatur simurping ceket. Mungkin rama ki belum dapat bekto naten kula. Artena rizki teh pedek ten kula rama. Oh iya nak bener. Berarti beun nyaperi katutieun ria. Ya mau kecepet pas mak abeun rizki nana. Aduh. Kok ate mak tak kerjet. Arya alean mak deteng ger. Ngaturaki sempesongkem ten kule Kanjeng Rama, ngaturaki sempebekte Kanjeng Rama, iya nak Subali Sugriwo etarima beun sempebektena. Semar eki Resi Gutomo gareng kalaben Bagong. Eki kento Gusti Resi Utomo. Kalaben tak nyangka di tengah buduk sedua. Eki Sejelas menurut pantengan ria bede se katora de kasengko.
Kamastean kadinto Guste. Ngereng katipun apa kasokan napa trepon panjenengan sedua kadinto Guste. Subali Sugriwo engki Rama mun pacet bedesek katora dek karama mayuk totoraki mongpong kaampuke retno anjani riak bedena eki sak blunatin kula nyoon maaf serengan alek cangkolang mator ten kula Rama iya apa enggak ten kula bekal nuntut keadilan dek panjenengan saya maksud engki Rama panjenengan kurang adil daripada telok sataritan panika turunanipun panjenengan. Lu gelung ya. Sekorang adil ria ocak dek remang kok mata ngerti nak. Apa kok orang panglatin dek kabe ende pada tang dere, de pada tang anak. Eki jelas buktena Rama. Ka ampuk retno anjani sareng panjenengan paringi setong jimat, setong posaka. Mungkin panika posaka secukup ampuh. Seka sebut cupu mani astogino. Hatta pusaka panika pona paseka karep bekal katoroten bekal teka hajat. Pona pabidena antara neten kula kelaben Alek Sugriwo. Mak pabide sareng panjenengan mak tak jugen paringi pusaka kak dintoram. Tak kerjet mangken Resi Gutom. Saampona mireng pona pa ator epon potrana sedua Raden Subali Raden Sugriwo. Nger engko ongkuna ta aroma sana abri bareng jeria dek kaampuk buktena Rama kaampuk mangken neku bareng ke panika iya lu anjani engkau cek malona de ocak na alean. Ocak sekorang keadilan de pada anak. Bing. Dimma benak oleh bereng jeria. Asallah dari dimma cupu mani astogin. Kanjeng Rama nyon sapa Raden kula seraja dek panjenengan panika Alek Subali serangan Sugriwa kun cuma fitnah dek panjenengan punten Rama ten kula tak aroma sangakungi bareng Kak Dinto seka sebut cupu mani astogino fitnah dek panjenengan Rama Bing. Bean samulai nak tak tahu aku bayan lecek dek Kanjeng Rama. Mak puru satia bean nak. Bengal mungkir. Allah, marah aku ni. Dimma oleh. Bencara apa wujud tengkok terotau. Punten Rama, sakatu kepon panjenengan ten kula tak bekal ngakoni. Pon apa kula seka kebayakon akon Rama. Anjani. Cak aku bayi pegele ate nak. Engkau todus dek kalian. Marah. Aku nih. Kema cupu mani astogino kok tertawa. Cara apa wujudnya? Sobung Rama, nyokon sepora. Lecek Alek Subali Sugriwo Rama. Kurang ajar bener. Bangsat. Ngaku bener. Beremane kok. Lu tak jeri ya tebek kere. Ya tak jeri aku macau tiga. Oh jonggok apa tuan? Meski betul anane kok penting nih kok. Iya marah. Ai, beremana tiga cek nih kok pun tina juya ajar tiga nyaman ngabeseki nengi cuan. Oh iya perak mengak kok. Jadi tanpa pertanyaan siapa Mitra Guste. Tahu-tahu tina juga pas pokol. Lah tak usah selain tak usah rok noro. Engki Guste. Arya urusan engko. Engki. Marah. Di mau le. Kenapa kau lah sekebayakon akon dak panjenengan Rama. Taro masa kula Rama ngakungi bareng panika. Fitnah ria gareng. Oh engki tina ju.
Kula juga heran. Mon panjenengan kento lakar tak nekuk masalah pusaka kento. Tinggal lampon cek akoni. Mon pon sobung umpamana. Punten sakatukapun panjenengan Rama kaula nyon sapa orang. Mahataya dik Rama epate kaula narema kula tak apang rasa Rama. Wangsat pakun mongker bener. Wate. Oi, Kurang ajar. Usake kok gareng. Gong. Mateng kok tak kira Aduh. dik kok. nih serawan jenengan tinaju. Beginaon pun bodoh dinaju. Boki-boki wana iya mau neguk, untak neguk. Dua pangkok sikak kebaya konakon dak Kanjeng Rama gareng. Engki tinaju. Nyon sapa rasa katukapun panjenengan kula Rama. Mek mongker nih komian. Iyo. Mek pun neku abula tak neku. Bisa boy marah jadi nangkop deki engkok ngapa sana. Katanya apa olar. Nih Baik. ngako kangkoknya. Gareng. Kentorong. Cok tak santa abila dinajuna. Engki. Engkok ngabes Resi Gutomo ropa-ropana lamolai murka. Engki. Resi Gutomo Arya Sakti Mundraguna. Cok ben saroben senga. Engki lah rasa. Mon salah ator been bisa kalir jibik deki. Engki. Anjani. Pakun tak ngaku benak. Punten Rama. Nyon sapa ora dak panjenengan. Apa kok ati tampuruan? Apa sih kinduk nang kemben aja dia? Ayo, pak keluar. Sabung Rama. Pak keluar, Bang Satria. Rama. Rama. Mak bengal mongkir benak. Cek Arya cupu mane Astogino. Lakar been seneku. Mak tak ngaku dek karam. Gareng, Kento Gusti. Arya bujut ke Arya bereng. Engki Gusti. Mak sampai tinaju nikah pas tak ngako tabu mungkir sakir mungkir kawan jenengan. Pona apa se saung kuna asyata coba manik kento Gusti. Menjani. Dimma ben oleh bereng riana. Ayo, oleh dimma. Engki Rama. Nanging panjenengan jak murka dak ten kula. Ten kula matur arang terangan dak panjenengan engki Rama. Iya, Ten kula paringi Kanjeng Ebu Rama. beri kanjeng ebunan. Gareng, Kento Gusti. coba tempeli tinajuna. Engki. Kabele engkok bederempek. Engki. Tinaju. Baca rakurakan ke dia. Bentar Mela namangken dari kamar kapotren. Gareng sengireng Dewi Retno Windradi. Bedapa gareng? Orang ngoning ulan apa nih ke kabar dona. Ropana Kak Mas Resi Gutomo beda parempeken. Engki. Ayo mayu ngadep sengkok terotao gareng. Ropana beda parempeken ya. Cek parlona gareng. Ayo sakseni engkok bekal ngadep dek ka emas ya.
saking ngabek macek sialang kok gareng mata mator beenang kang kok rang terangan ya Sikel mantar sabungan apa tinaju? riak ropana pada akompol tang anak setelok Anjani Subali Sugriwo gareng ngatoraki ya sempepek teka emas seten kaula nuan kamas Iya, marakan tegel. Le Retno Windradi cek tak kerjet engkok ngolok be entak sabektona buru bayi katetian cekcok anak setelok Anjani Subali kelaben Sugriwo iya gara-gara been coba satiang kok minta ocaan been sebener cek lebih cek kurangi Retno Anjani kelaben been ebri setong cimat seka sebut cupu mane astogino Edim ma beun soleh. Edim ma beun oleh bareng ria. Mara akoni. Tak kerjet mangken Retno Anjani. Aroma samangken tak pepeken beda cak ocak ni kera ata dek-derena. Hai. Mata nyaut. Mata nyaut. Tak tahu ke ya dia. Burem mani kok. Sakit capa ada saut tuh. Ada serbeki ada nggak bisa gimana? Oke, tiga mak lak mencelak kabula. Bon jora. Apa? Sering buat masih kurang tanya nare. Kanjeng Epu nyara ampun atoraki dak Kanjeng Rama kenapa badan aja lebih ijat korangnya nyopretin kula tak teti korban Epu Tak nyaut. Tanya aja. Perak gue megutin aja. Remah ya. Kanjeng Ibu, ampun nyara akoni. Bareng Kak Dinto asala dari Kak Dimma, esra aki dek kampuk Retno Anjani. Tak nyaut. Enggak. Remah aja dah. Windradi, pakun tak nyaut beenlek. Sakecap tada ocak medel dari bibir. Eding aki. Mun been tetep tak nyaut rasa aki satia. Mun de iya tak sese been akad dia patung beto. Hai. Suka Gustela. Rama Dek sakala mangken. Kamurkaan Resi Gutomo ampun luar biasa. Resi Gutomo panikatong setonga pertapa silinui. Ator ramanti bedeca ocaan manti pangucap. Onapa seka ator ebestoaki dek karajina. Dek sakala mangken. Retno Windradi abujut setong beto. Abujut setong tugu. Duh Epu Urmagaren. Hari yang jalan konrean. Urmagaren. Kiromo katibon apa nih karomo? iya cek rengan Resi Gutomo lamur katina juna la abujut setong tugu beto kajeriaga Kiromo katibon apa nih karomo? Kau lah nih seromo. Kanjeng Rama hanya onaten kula dek pancenengan beles beliaki kanjeng Epu dek robo se asal Rama engki Rama Sugriwo hanya ona dek pancenengan tuli cepet beliaki kanjeng Epu dek ropa se asal Rama lebih-lebih ten kula Rama nyok ona pangestepon pancenengan Rama nyara nyokna cabut bos telepon pancenengan Rama. Ki Guste leres Guste. Kau lesa rojuk pun apa sih titi permintaan putra-putra na pancenengan Guste nyona apa beli tinaju Guste.
Anjani Subali Sugriwo Semar Gareng Bagong Kapi. Engki Gusti. Tang ocak lah tak bisa ipong kere boleh. Duh, marepon katipon apa Gusti? Edi ngakina na bisa puna abuli asal. Tapi ko tubuh desi ngarabet. Kalau beneng kok tugu betor ya bekal buang. Bekal buang saujauna. Laku budi ceman. Puna ben bedesi nolong. Bisa abuli asal dek ropa siratin. Abes yang ger. Teku mangken asrengan Resi Gutomo. Retno Windrari Rajina si ampun abujut tugu beto. Sa ampun teku mangken terus eke pataki di atas bengabeng. Noro arosa angin tak tanto dekat di mageger. Asa aki wan kalian. Rama, ketipun apa nasib Kanjeng Epu Rama? Bing, Ebu nasila abujud beto, arwah bekal geger, neng nagere ang lengko dirojo. Laku Ebu di Jeman, patung beto ota betugu beto ra bekal tetipu saka. Dek setong senopati utusan sebekal agempur ang lengko dirojo. Latinana sepenting seonaki ebuna mau kecepet bede sinolong ya nger. Anjani Subali ben Sugriwo engkirama Gareng Kelaben Semar. Eki Gusti. Eki Gusti. Bagong iya. Eki Satyade iya edi ngaki kapi. Eki ngereng Gusti. Engkok ningkul cupu mani ria. Apa sih songkuna esena? Eki Gusti. Ngereng pun apa kasokanipun panjenengan Gusti. Sekak dimamangken Resi Gutomo. Mokak mangken dek cupu mani astogino. Buka mangken kodunga. Sampun ayo lati kodunga. Ternyata bareng panika luar biasa. Sateja ese kayangan etangale. Bila ampun nyorni dek kabedena. Sateja ese bumi tangale. Gunung-gunung ngabede. Sagere-sagere na alas-alasa. Beto-beto na cuken cokok. Malah neng cupu mani kodunga panika atoles setong okara Betoro Suryo. Dadi Resi Gutomo mangken parcaja di lempek kira sejelas rajina panika oning serong oning nyalep tengka aleburan serengan bangsa dewo Betoro Suryo paringi tanda mata cupu mani astogin. Nger Anjani Subali Sugriwo mon satyang kok burung artena. Sejelas puna be entak nyala jenis radekang kok. Cupu mani astogino Arya paberi ota bepaparing Betoro Suryo. Bukti nana eko dungar ya atoles setong okara. Betoro Suryo. Anjani Subali Sugriwo edingaki kapi. Mator engkirama. Engkirama. Cupu mani beki ka Anjani. Sejelas Sugriwo Subali aku ket. Beki ka Subali Sugriwo. Anjani cuken iri. Kan iya Gareng. Gilaras Gusti. Satyang ko abri keadilan ben kabijaksanaan. Katipun apa Gusti? Bareng ria ben kok bekale buang. Kok tak maneman manabi kalitoy buang Gusti. Tika mamat tanah Gareng.
Keniko maksud tak keadilan aku ste. Oh iya ora. Duka eman katempeng bagi ka tinaju anjani. Seka dua kan aku ket. Toh. Bagi ka seka dua. Sesetong aku ket. Iya bener. Ya tamamat tanang nang deki te kayak bestogi ya wen resi gutomo. Oh, punten Gusti saborana Gusti. Tina. Bestona kina pate ti congcong berut Gusti. Aja macam bana. Saborana Gusti. Jangan sabora Gusti. Ampun ngiring panjenengan Gusti. Engkau kan lah ngocak gawak nareng. Kiromo. Cok salah ocak Gusti Resi Gutomo Satya Murka. Kilaras Romo. Edi ngaki nak Subali Sugriwo Anjani. Cupu mani Astogino benko ebuenga. Repu. Siapa sing ngening? Jeria berarti sing nguasai cupu mani Astogino. Engki Rama. Ampun ya tore Rama. Sekak dimamangken panteng cupu mani Astogino serengan Resi Gutomo. Terus buang mangken datas bengabeng. Tak tanto dekat di makek kerepon. Abes nger, abes. Lek Sugriwo, engki kakang, mayuk cepet lek tabeng lek aroma si budu kasaan cedulen mungkin jauh, mungkin cupu jira keker mungkin berek bisa. Oh engki tore kakang, ya yuk cepet lek berangkat engki kakang. Semar Engki dinaju mayu bak norok engkok nabanga cupu mane Astogino di mageker pola judu nangkok ya. Engki nyara, ayo gong. Tore mo, kang gareng ada. Iya mayu. Ayo gareng. Tore dinaju. Iya nak, rasa aki been arep cupu mani Astogino. Engkau bakal ngantos kabar bede sanggar pemujen ger. Retno Anjani Raden Subali Raden Sugriwo ampun keluar dari pasanggerahan pertapan Gunung Sukindro kaangkui nabeng eka dima keker cupu mane Astogino. Kaulaten mangken ngabra cupu mane Astogino sekak dima akaton nakati tece beri atas bengabeng meber mangken Saampona meber cupu mani Astogino terak tak pananggungan amat dengi di atas bengabeng oning dek sakala mangken geger neng tengah alas lengkongan nagara Aryodhya geger abujut setong talage se nalibeti rajen. Ongguna cupu mane Astogino totop sareng bedena mencar tapesa bedena geger neng elengkongan keraton Ayodhya teti talage Nirmala bedena geger tengah alas jugen enagere Ayodhya abujut otabe teti talage Sumala aing ngajek jeninga jek saja cukok panika etangale dek ke atas dereten ma oning mangken dari mungkin jauh Subali serengan Sugriwo
Duh lek, engki kakang. Suarana ceguren mungkin bisa. Arwah ya besuki masih budu talake cek rajen. Yuk entari desah lek. Oh engki nyara kakang. Engkau yakin Cupurwa pasti geger dek talagedina bermace esaria nengi desara talagedina eki nyara langkong saya kakang panjenengan serengten gula langsung acapur dek talaga panika iya mayu langsung toroni eki nyara. Seka dua ampon acapur dek talaga sumala. Kadetian aneh luar biasa. Saampona masuk dek desara talaga sumala. Seka dua panika pas dek sakala elang robe nasi genteng. Abujud dua ketek dua motak. Satu jena pada tak apang rasa. Satu jena pada tak sadar. Subali nyangka Sugriwa panika ampun tak esangka beni tretana tibi. Mak bodo ketek nengi dilem talake. Ola beun sengicok tang pusaka cupu moni Astogino. Cek sampurengan gue. Engkau Arya beni ketek. Engkau kesastria bagus. Be anjiria seketek. Oh, aca-aca sampurengan. Be anjiria semotak. Ketek laknat, ketek kurang ajar. Bengal menghinang kok be. Bangsat, rasa aki ben. Engkau tak pang rasa ngicok cupu mani Astogino di enggean. Utena. Gelek cupu mani Astogino kekerdenak. Montak beun sapa sing ngalah. Sila robena coba abujud motak kita ngaku be. Oh kurang ajar, beun si kurang ajar, beun si kurang ajar. Ayo rasa aki paperangan, ayo bangsat. Ya. Kadetian paperangan mangken neng edelem talaga sumala. Subali Sugriwo sampun pada abujud ketek abujud motak. Pada tak apang rasa jek dua satareta. Ya. Ya, jauh wangsat. Ya, aduh, ah, ya, 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 wangsat re. Aduh, minta seporang kok. Dek kabeen hebeng sekedek. Engkau songguna Raden Sugriwo. Engkau titisan Resi Gutomo. Tak kerjet mangken. Saampuna mireng cak ocaan Sugriwo titisan Resi Gutomo. Buru apang rasa mangken Subali. Cak teretana abujud motak. Atau lekangan tole kacer mangken dek kabupaten tibi. Ternyata juga ampun abujud motak. Pada sadar mangken cek abe nampun nerima bebentun. Duh le
Sugriwo, duh kakang, engkau le. Sugriwo, dok remang kok riabon bok mak pas abujut bangsa ketek katirian. Aduh engki kak emas. Mik saking ampun pestana ten kula serang panjenengan raja tusa dek Kanjeng Rama. Iya. Guste anyona sapora abdi telem. Tusa pona apa abdi telem masangan alek Sugriwo. Lek mayu bon beneng kok ngadep dek Kanjeng Rama. Minta sapora paraja dek Kanjeng Rama. Nyopreng kok abeli asal robo dek kasih sampurna. Engki nyara kakang Subali, iya mayu lek keluar dari talaga dina. Rama, Rama. Ampun abeli mangkin Subali Sugriwo, sampun sami-sami abujut ketek ota bemotak. Bekal nyong kemada Kanjeng Ramana anyo ona sapora. Nyopre erabet abeli asal de ropasi genteng. Oning-oning dari jauh mangkin, Retno Anjani, seiereng serengan Semar, gareng kelaben bagung. Mayu Semar, Eki nyara tinaju. ayu gareng, Eki ngereng tinaju. ayu, Lek, sarenya. Ada. Yuk. Ayo reng. Eki nyara Romo. Woi di mai tawongane kok. Tak tahu ke ada. Nih kakak mana nih Romo. Yo yang tak tahu aku kira di mai saya cari awal yo. Eki kasona kaso kan tuh. Iya. Di mah bapataan nana kira-kira nih. Matur ka tinaju lu juga. Iya. Tinaju Anjani. Iya gareng. Kento nih kabun sedengan saya lihat tinaju. Turun corah ke corah. Naik gunung turun gunung. Nih kata maki bunga sekian tinaju. Nih kata terus tabung asa nih kak. Iyalah pokok penting amayu cek potos asa. Eki. Pokok cupu mani astogino kotui teku engkok gareng. Eki tinaju. Mun panjenengan ki aku tuh cita-cita ketika dinto. Ngiring kasukan ajunan tinaju. Entek keluya. Eki. Arya mak bedetala kecek cening. Eki. Engkok aroma sace ojeng. Mailanga kasong kok arau panang dina gareng. Eki mun panjenengan kento aromasa ojeng. Pemana kasokan kento arau pakasokan nampun tinaju. Ingat ce anombian ce kenapa? Ce nganeng amik tajabor. Tajabura. Oke, tajabor. Iya jangan buat rala. Iya. Jangan nengah tinaju. Ba ence ucau dari sengko ya gareng. Eki tikel bahasa mak kau lewat panjenengan.